Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena pada siang hari ini kita hadir bersama untuk mengikuti cara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin. Bapak dan Ibu sekalian, peringatan Maulid pada kesempatan ini kita laksanakan dengan cara tradisional, yaitu zikir atau dengan istilah olahraga. Ya, mudah-mudahan dengan acara ini kita senantiasa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kira itu sekedar pengantar. Selanjutnya mari kita sama-sama mengikuti zikir dipimpin oleh Bapak Haji Hasanuddin Santri. Dan beliau disilakan. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad al-Fatihah. Allahumma sallim alaihi, Allahumma sallim alaihi, Allahumma sallim alaihi. Ana salam
Huda
Hey,
Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu 'azizza wa qad ja'akum rasulun minal anfusikum 'azizun 'alaihi wa ma antum 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illallah huwa alaika tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sadaqallahu al-azim wa balagha rasulullah nabiyul habibul karim alhamdulillahi rabbil alamin. Masyarakat Bingin sang hari lang bingin ingin kang ada bangadan no Allah pa yang ngam padang bagadan Allah,
Apa jadi ngasih? Alahando. Ay ano mo? Asaraka. Salah kamu. Anda pengen lihat nakal. Danganangakangal tapingil angasanangay alabingi angatisangau dadingi ilkangatangastangamasupingil Alingas, kakal. Boleh dah. Ada master. Apa? Gayulidan alahangadi buwahangadongo ngoy mutawangalingi dongo wando ngomingi wajanagatingi yatawangadangadongo ngolidan alahangadi Assalamualaikum
Langaw ayang mahuleda mga uling dalam mabutang aring ka mga lakami insan alang wang madanga along awang ading kiri kayo ya atike na inatawan laro numpe gote hadalago na alago tunong dami ayat maula alla jamale mamu mengurado isumang salatu alam nabi Alhamdulillah.
badanga telana anga ampengera ngabengen tangal anga tongoloka anga amarenge mewa anga jahema anga pangau kangako ngalolo banga darenge wa angala anga darenge jalla adalah penge lekangau nenge wa ngai amalanga kongo tak ajango ngobo ho Allahumma salli
Allah
Habeboy garolo ba ay rompe wasape wajahe ay
Sadaqallahu alaihi wa sallam wa balagha rasulullah fi mulal karim wa nahnu ala jalisin nasta'in walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wal akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mursalin wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملائكة إلى يوم الدين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الصالحين. اللهم بلغ سيدنا محمد منا وإليك وسلام وجميع الناس فدلما ذكرك نبيا عن أمه وعاتي وصلة وفضل لك وشرفة ودارة وعافية رفية وبعثته مقام محمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وإياهم ممن يستوعبون شفاعته ويرتجي به من الله رحمته والحمد لله رب العالمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه الصالحين لنحمده وقومه اجعلنا من أحياء أمتي وانصرنا بذنب حرمتي وانصرنا على الجمرة وسلطنا سنتنا في المدح ونصرته وحينا مستمسكين بطاعته ومجدته وأمتنا على سنتي وجماعتي. اللهم إنا ما دون الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم يستسقون به الخلائق فارحمنا. اللهم إنك دخلنا صراطا على نبيك الكريم وأمطر علينا ببركة لباس الرزق والتوكل وسقنا بأعيننا في دار العليم وكملنا في الجنة من نعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بهذا النبي المصطفى وعلى الصدق والوفاء كن لنا منا ومصطفى
وبلغنا من الجنة غرفا وارزقنا رضوانك لك فارجم لا وقية وشرفا اللهم توسلنا إليك بنبيك المنكر وآله الأطهار وصحبه الأحياء وكفر عنا ذنوب الأقدار يا الله يا الله يا الله وارحمنا من جميع المهارسين والأبصار واجعلنا بيننا وبينه نسينا القرآن وتقبل منا ما قدمنا من أعمالنا سيارنا وسيرات وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم إلهي kami menangan alaina وفقنا على شكرك ما بقينا يجعلنا نبر لعفونا كان والعفو وهو كل مطلوب علينا فإنا لا تعولون في المعين على ربنا ولا ما قلنا على أحد ولا سر ولكن إذا ضاقت وكنت لنا قرين وصل على رسولك الكلير محمد الذي يأتي الآمين الكزاد وأصحاب الكرام ومن لهم والتابعين يا إلهي جاءتني جميل الوتدين والفساد يا إلهي جاءتني بجود لكم سجن يا جواد يا إلهي بهدياتنا سكر والمراد وسر والمراد وسفر وقتر والمراد وفي رؤيا محمد صريحة قصر العباد أن راكن ولواتي لا تعذبني في الملائكة جانبي وملتي يا كاري هداية المرام نبي نبي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa salam tasliman katsira wa tilana kamil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidina Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika masifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah.